Mugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu cyeze mu mwanya makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye kuyabagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tujye kurebera hamwe iteganyagihe ry'umuhindo w'ibihumbi 2023 ndetse turebe n'iteganyagihe ry'umunsi w'ejo. Teganyagihe ry'umuhindo ibihumbi 2023 hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 300 na milimetero 800. Iyi mvura ni imvura ishobora kuzaba nyinshi ugereranyije n'isanzwe iboneka mu muhindo. Imvura nyinshi iteganijwe kuzaboneka mu gihugu izaba iri hagati ya milimetero 700 na milimetero 800 izaboneka mu gice cyo mu majyepfo y'uburengerazuba. Imvura iri hagati ya milimetero 600 na milimetero 700 izaboneka mu gice cyo mu majyaruguru y'uburengerazuba, mu burengerazuba ndetse n'amajyepfo y'uburengerazuba, mu majyepfo y'uburengerazuba. Mu gice cyo mu majyaruguru y'uburasirazuba mu gihugu hagati ndetse n'igice kinini cyo mu majyepfo imvura iteganijwe izaba iri hagati ya milimetero 500 ndetse na milimetero 600, ndetse n'agace ko muri Rwamagana ndetse n'uburengerazuba bwa Kayonza nabo bazabona imvura iri hagati ya milimetero 500 na milimetero 600. Igice kinini cyo mu burasirazuba ndetse no cyo mu burasirazuba hateganijwe kuzaboneka imvura iri hagati ya milimetero 400 ndetse na milimetero 500. Hateganijwe kuboneka imvura nkeya kurusha ahandi ni mu burasirazuba bwa Kayonza ndetse na Kirehe ariyo milimetero 300 ndetse na milimetero 400, ariko bitavuze ko hari imvura nkeya ugereranyije iyo basanzwe babona. Abaturarwanda rero barakangurirwa gukorana n'inzego zibishinzwe mu bijyanye n'ibiza ndetse no gukoresha neza amahirwe y'iyi mvura. Turebeye hamwe iteganyagihe ry'itangira ry'imvura ry'umuhindo 2023. Imvura izatangira hagati tariki 3 ndetse n'itariki 10 Nzeri mu gice cyo mu majyaruguru y'uburengerazuba. Igice kinini cyo mu majyaruguru ndetse n'uburengerazuba bazabona imvura izatangira hagati tariki 11 ndetse n'itariki 17 Nzeri 2023. Igice cyo mu majyaruguru y'Iburasirazuba mu gihugu hagati ndetse n'igice kinini cyo mu majyepfo imvura izatangira hagati tariki 18 n'itariki 24 Nzeri 2023. Imvura izatangira hagati y'itariki 25 n'itariki ya 1 Ukwakira mu gice kinini cyo mu Burasirazuba ndetse n'agace ko mu Mayaga. Ku gice cyo muri Kirehe imvura izatangira hagati y'itariki 2 ndetse n'itariki 8 Ukwakira 2023. Turebeye hamwe uko iteganyagihe ribiteganya mu bijyanye n'icika ry'imvura ry'umuhindo 2023. Muri rusange imvura izacika hagati y'itariki 21 ndetse n'itariki 27 Ukuboza 2023. Aho imvura iteganijwe kuzacika kare ni igice cyo mu burasirazuba iteganijwe kuzacika hagati y'itariki 13 ndetse n'itariki 20 Ukuboza 2023. Ahandi hasigaye igacika hagati y'itariki 21 n'itariki 27 Ukuboza 2023. Umunsi w'ejo hateganyijwe ibicu biringaniye mu gihugu hose ku masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha yo ku gicamunsi. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.